that we may continue to hold. Matogoretio ni gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga, atongoria matiganite thirikari nene na ya kaunti hamwe na atongoria a ndini, biacara na honge itiganite magomana ni kiugo mahoya. Ni mahoya ma mugwanja kuma riria manjirio na mahanikaga o mwaka. Atongoria a ndini aria matafanetie mahoya maya maugite marenda thayo uthereme riri urugari wa uteti uri iguru. Tutororetane na niguo bururi urugame na makiria haria turorete, tutikwenda gucoka haria twari na tondu Nyeri ni wari center ya Kenya. Koro itu ni imwe, tukwenda thayo 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 nigetha moke tugie na mwario mwe wa kurehe thayo bururi-ini na county itu ya Nyeri nigetha andu itu maikaranie wega tondu hindi ria kwagĩa kuri na thayo ni kugiaga na maendeleo. Ahuri biacara nao aria mauma kuo matongoretio ni muikariri giti wa kiama kia onjoria ruhonge rwa Nyeri Ibrahim Ndegwa mataririe uria mahutagio ni wagagu riri ngui cia tuthuka na akoria onjoria matigetikire kuhe ateti mbeca cia kuhuhira haro. Ira kuria andu a biacara ona ako kuri andu turihe mbeca ta ateti itu turore biacara nene muno ati no tuheire mundu urakuria thayo no tutikarie gutwika ati ithuĩ turare na mbara na indo iria Ngai ekirite moko-ini maitu. Na wateti matongoretio ni gavana Kahiga marauga ni mekuiga thayo ona riria matari na murugamo umwe wa uteti. As a county, we have worked very closely together for the last 4 years, and as the county dad, I want to give my commitment that we shall remain kwa barabara hiyo tu ya amani. Mote gutunyitirira tugithie guthondeka utongoria wa bururi, tugithie kwaria horo wa transition iroka, tugithie kwaria horo wa BBI, maundu mothe tuko tukiruta turute mawira maya na njira igucokia na kunyitanirira thayo bururi-ini wothe. Urugari wa giuteti ni uthiete iguru muno na kiria tungikorwo tukihoya ateti tutongoretie na nikio twehita twi haha ati nitukwamba guikurukia urugari wa giuteti wa beothiethi tondu riria uteti waingira no urugari waingiha muno wa giuteti uthii wa na mbere ni waga gukorwo ukioneka. Kuna pesa kila pahali, fanyeni hii, msifanye hii, fuateni hii. But I remember the words of our founding father, Mr. Jomo Kenyatta. And I will quote it in Kikuyu the way he said. And he said, Riai ona ciauma kwa ngoma, no mutikendie bururi. Riai ona ciauma kwa ngoma, na mutikendie mauti Kenya. And we do not always agree. Sometimes we agree to disagree. And sometimes we disagree to agree. But all we know is that we have to keep moving and we have to tolerate one another. Governor has to accommodate us. We have to accommodate him. We have to accommodate one another. Even in the county assembly. Commissioner wa county Lloyd Kifara arenda ateti maige thayo na oho akoria kanitha kuhoera Nyeri kuona wekinae ni wabatirite. That we were even asking as a county security committee, is it a research that we are supposed to do or what is it? Number one is increase of suicides. Watu kujinyonga, hatuwezi kosa a week mtu amejinyonga. Thutha wa mucemanio mahoya na kwaraniria ikonie thayo mahinda no mumegukorwo makionania kana atongoria ya na ateti ni megukorwo makiga thayo uria mehita kuiga. Handu-ini ha Inooro TV de county ya Nyeri, njitagwo Martin Munene.